زانه بو ایوا ماسیا روزی کی او یک جوره و دویدر پروگرام کی چیکه پروگرام کا فطار و چیکه او وان ایما بدوان او وان تشتی کو داوج ایو نصیبه وان معلوم رمضان جی ما نصیبه مر نصیبه خود گره یعنی 27 رو 23 روزه ام نصیبه خود گره نصیبه مرول کدری به مرول دون نصیبه خود چه بگمان طبعا دوی مرو جعت بکه خیرت بکه دوی مرو لگور ری و ری بازا رب عالم کودانی پیشیا مرو دوی مرو لگور وی ری بازی هره دکاوا ماسیاش کزان بکو از وی مبدما ایون نصیبه وان روزه کی دیسا همان لی استانبول ذاته که صوفی ابراهیم آقا صوفی ابراهیم آقا ذاته کی کش حسکریه خوده حسکریه پیغمبر ما گلش پیغمبر ما جی حزد که دخوازه کو او بخواه جامعه کی مزگفته کی چه بکه در دیوی اوه طبی فقیره جی نه قازگینه جی او خانم خود تقوتنه نه لی استانبول دیجین صوفی ابراهیم آقا پروژه کی خونک دبینه خونک دبینه دخونه خود دبینه کو دچه بغدای وسا گوشه کی تری هاتیه خواره دعب تری هنه یک جرات بجه کو تهاری بغدای لفلان داره درک هي لوی داره دعب تری هنه اوانا نسیبه تنه هر اوان نسیبه خو بخو بخو رادبت بجه یا خانم الله حال مثلا خونا ما ابو یاد بجه کال بغداد کو داره استانبول کو داره کات هاری چاب کی دو سر خیره بگوتیه دبر روجادنه دیسا خونه عین خونه روجادنه دیسا عین خون ایندی ج صوفی ابراهیم آخرا دبه وساکو دبه الا هر بغداد وان هر دو تریا بخو والحاصل كلام ديبا خانم خود بجا خانم افا بنج روجا اثر هبدو عين خونت بينم حكمتك البته في خونه ده هي يا بجا خانم تدستوران بدي تشتي ما هبه چه هبه اما بفروشن ازلي خما زياره بغداد طب وين جي بغداد معلومه بكرفان دچن بسر دوي وان دچن بعد به هر تشتي خود فروشه لكرفان سوار ده چه بغداد دشه بغداد جیکو خونه خود دیتیه وان تری اوه خانه فلان به هر تش دبینه دشه وی داره لید نره دحب تری دگوشی دا دحب تری خاتنه خواره صوفی ابراهیم خوب بلند که خداویشه کرناک خو نکاره خوب بگینه خوب بلند که داویشه و نکاره خوب بگینه لوی درجه خودیه خانه هیه طبی بالاوی دکشینه دبیجه کو افینا چت که او تریه دنه هنه ناچوان افان تریه دخو هر ذا مسئله که دوی ظلام ده هيا دبیجه دبیجه خیره تخیره هاتی و داره چما خدا بجوان تریه نیزنه دبیجه دبیجه برده اصرار دکه دبیجه از خونه خودت بینم زعتک تی پیشیم دبیجه فلان داره فلان دحب تریه هنه اوانا نصیبتنه وای دبیجه تجبو دحب تریه هاتی و داره بجارب خوده یاد بجه ایمجی خونه کامن هیه هر تم تی خونه من جمرات بجه کو لفلان داره لاستانبول باجاره که مزن هیه لوی داره صوفی ابراهیم هیه دبنی مالاوی دا کوپک زیر هیه بجه ایمجی هر تم وی خونه از دبینم از ناچم بجه ابراهیم آخاص دبجه بخاطره تا لیت خده چه زانه لمالاویه دچه بنی مالا خو دکوله وی کوپک زیر دبینه مگویا نصیب لدون نصیبه خو چو وگریا لبنی مالا خو کوپک زیر دید ابراهیم آقا صوفی ابراهیم نها لی استانبول مزگفت که اوسا بدارا چکریه هی دما کو وقتی و دما و ریا وکت استانبول کابچن وی مکان خوشی هرن صوفی ابراهیم جی ویج زیارت بکن ایرو امی باسا صحابیان باسا کسین کو عشق محمد عشق پیغمبر ما محمد مصطفى دلی وان دا جی خودی ترسیان ایرا می بحثا وان کسی مهم کن هم لورفای هم لدیار بکری ام حاضر آماده نه ایرا می وان اکیم گل که هجاهات نویسکار لیکولینر دیروکناس جیواکناس مفید یکسل ایرا می وان منه صحبتك خوش محبتك خوش حتى دما اورفای ام لگل هفدو بن کرم کن ودي صاب خيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة يا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك رسول الله. الصلاة والسلام عليك حبيب الله. الصلاة والسلام عليك نبي الله. الصلاة والسلام عليك رسول الله. الصلاة والسلام عليك هرکس دو نصیب خود چه لیلا و مجنون چوا مجنون لدو عشقا لیلا چو خوگان ده عشقا الهی معلومه وان روژن مهم وان روژن گرینگ وان روژن مشرف وان روژن ببرکت دوی مرف لدو عشقا الهی مرف چوا خوب گینه و داره مرف چوا رضا خوده مرف راضی بش مروا دوی مرف جبوه بخبته دومن بحثا مسئله اکی کر مجاره اکی کر کو ویلیام شکسپیر هر وان نفسان دیه رومئو و جولیت رومئو دچه جم جولیت کو سرانات دکه جولیت لوی دریه دبیجه جولیت رومئو را دبیجه کو ساعت بیه سسه شوه دبیجه رومئو بس ایدی هره درنگه پر درنگ چه بو رومئو و جولیت را دبیجه تراست دبیجه جولیت حقیقتا درنگه لی ام دکارن وکاکو آنها از هاتمه آنها جنوبا وک نهام دست بکن ایرو جی آنها جی فرصت هیه وکاکو ایرو روژا پیشیه ام دکارن دست بکن مام نکارن که درا کو مرو جزرار خو خلاص بکه دور دا کاره که بگمان وان روژه مهم وان روژه کو خلاصیاج آگره جهنمه پیغمبر ما کو گوتبو دست پیکا و رحمت نیوه و مغفرت آخره و داویا وجه خلاصی آگره جهنم ام وان روژان دانه ام وان روژان چوا اما چه در باز کرد اف مهمه بگمان در روژا ثانیه دقیقه داویدا چرکه داویدا جی رب عالم امکان و درفت دمه که مرف توبه کی بکه توبه که نسو بکه اما ایرو آنها او کسی کل متماشد کن او کسی کو دنگم دچوان وقتی هیه وقتی مه هیه خلاص یا اگر جهنم هیچی وقتی مه هیه هم خیراتن سرچاویم سرسرم راحتنه ایرو معلومه ایدی خلاص دبه ایدی وصا وك هفالك كو ام هيدي جيت قتن هم حسرتا ويد دلي مرواده هي هم وك شكانديه دلي مر هم جي ام خوبگين ججني سام كيف خوش هستكا دو عاليه يعني هم خمگين هم كيف عملجيه نظام قالوا ياواش شويه ان شاء الله ام بركته فيز رحمته محبته عشقه الفدره ام بلند بكن هي بيا من اول حتى دما Urfa'ya ya fıtara Urfa'ya ji ko beji Allahu Ekber mala eme vedere derdi da bu ko emve muhabbeti aşkı behevdura bilend bikin iro maxwas ko van dahab bajarı me mühimen yek Urfa yek ji Diyarbakır her de Urfa hem Urfa bajarı peygambera hem Diyarbakır bajarı sahabeyane pişte Mekke ve Medine sahabeyin her izaf li Diyarbakır medfunun مقام وان ودره مقام هناك بحثا كسن مهم لورفا لدياربكر كاو كينا مازال وان غوري وان لكودرنا شخصيته كسايت شوانه مقام هناك بحثا وان بكن هناك بحثا او كسن كو حسكريين پیغمبر مبونه حسكريين رب العالمين كينا مقام هناك بحثا وان بكن بيغمان ام بحثا ابراهيم پیغمبر اي پیغمبر زلك پیغمبر اليسا پیغمبر ام واجب بكن بيغمان اینو میوانه کیم گل که هجات خودش راضی به دناو و کارو باره دا دناو و
حرکتی دا دنا چوندنو هاتنه دا وقت جمعه شي فقطان ایرانها نصیبی ویجی لوی داره بو نصیبی مشی لوی داره بو مفید یکسر نویسکار و لیکولینر و جواکناس سرچاوه مراتی سرچاوه سرسرالاتی سرچاوه تچاوه باشی داشم سایه بله 23 روزه تا داره باز که معلومه ما 23 روزه داوی هجای من بله کو رمضان ته مرف بری داشت خو تفدیر خود بینه بله جبونا رمضان تفدیر خود بینه کو رمضان کو خوش در باس به هم به اوی مادی هم به اوی معنوی اول وصاد بود یعنی سمه هم دگوتانا مثلا رجب و شعبان و رمضان هر سمه زعم مهمه هر سمه ببرکته مبارکن هر سمه دوان ده رجب و او که ده شعبان ده حاضری اوی چید کرانا خو حاضر کرانا جمعنا رمضانی بله یعنی قلبی رمضان تکرانا کو یعنی او کتی کرانا حاضری اوید کرن یعنی بله حاضری اوی تکرانا هم به اوی مادی یعنی خل تب او اول وصابو یعنی هم به اوی مادی هم به معنوی خو حاضر تکرا جمعنا کو رمضانی ده هم به اوی معنوی هم به اوی مادی ده هر دو جی او کاندا جناحان ده رمضان اوی کو خوش در باس به وصا او تکرانا ایجا جبوناوی که رمضان حاضر کرانا حتی مثلا دو هر تشتی علاقه دنیای اغلب بردادانا خود خستانا رولانتیه بله خود خستانا رولانتیه اغلب وید رمضان دا yani seyahati vancı hendik de bun. Net çuna seyahati. İmbere yani nasıl yaşayın? Bele imbere de bejin yani Bele. net çuna seyahati. Aglab likuciye bin nüved sekinina. Bele. Mesela أول دا مدرسة وهبون أو كابون أو تحصيل وانجي ده رمضان ده تعطيل شيء كرانا رمضان تعطيل وادشان المال يعني بله دشان المال يعني فأو وصابو رمضان ده خو جبنا شيء كو رمضان تخود جبنا رمضاني أو كي خو حياة خو روجانا حياة خو روجاني كو أكل حاضر بكل بله يجون ده جبنا حاضر كو رمضان رند در باسبه بله أجي أغلب بيقول أمجي عادتهم وصابو كو رمضان يجي كيبن أم خطف ناد الزعف إيه دنيجي مثلا خلق دنيجي كو أوتكن يعني رمضان ده خد دنا إطاعة جان جرد كبنا اعتكافي بله ده روجي داوية رمضان ده روجان ده جبونا كو ليلة القدر إحياء بكن دكتنا اعتكافي ويصير يكتبوا إما جي ما يقول أمجي عادتنا أم واجبونا رمضان حاضر بكر أما دي سات سياحات شيبو هم هاتنا سياحات هم كان ديار بكر روهاي ومدران سياحات في خوش في رمضان ده جار نجات سرچاوات سرسرات معلومه herkes دونی سیبی خودشه yani مرو نزانه کامه مرو هر کدره هر حسابی کو مرو ناکجی البته هنه te mekanı meç vadite evi mekanı Rıdvaniye mekan Rıdvaniye be yani gola evke gola masiyan be der doğru bir beşkoca avul da meşhure vakti Osmaniye'de beri Osmaniye'de ev hebul servi zaf gotin heye bele bele hatta kitap ji hene mesela gotin tarih habanda evci ki zaf hem balkeşe hem hoş hem ki نزيهة بله. يعني أول ده هم جيكي جوانا تاريخية حتى أوكي تاريخي بدشة يعني بأبي روايته حتى دشة حضرت إبراهيم بله أبيتنا حضرت إبراهيم بأجري وقت نمرود تكون نمرود وان أبيتي أجري وان تشتي أبوها البنا إجا أوجي يعني تشتكي أوكي يعني هم بأبي تاريخية معنوي به هم بأبي شكل مادي و منظری و اوک و زفت درکی جی کی بالکشه ماجار کی بالکشه مفید hocam معلومه تجي İstanbul هاتي تدي mesela Ebu Ayyub el-Ensari hele Eyüp Sultanı tedi mesela van kesin ko alimin mühim sahabeyin mühim koca peygamber bin dedi insana dikişinin hevdu yani mesela bu der kalabalık her timeye her sal her vakt heye evderci aynı usaya kesin mühim kesin alimin mühim ko hem sahabe bin hem vak peygamber bin hakikaten mühimin insan
يعني مسلمان تشجبوك وان بفين كاتشوا كرنا حياة طبعا هي بفين حقيقة جيه مهمة دوي مرف فان دقري خواه فان قدر وقيمته خواه دوي مرف باشي زانبه و جبروي جي امجي الفيدرنا ما هكا من الفيدر ابن هجام طبعا معلومة بحثا أورفا يدكن بحثا جيه مهم دكن جيه قديم دكن دياربكر جي هكذا جي كي قديم و بيروزه جي أصحابيان جي صحابه جي پیغمبران الویدر جي مگو ایرم هنک بحثا وان کسی مهم ايكول أورفاينه ايكول لدياربكرينه كسي نصام مهم صحابنا پیغمبرن مگو ما هنک بحثا وان بکن خودش رازی بتجي منش كان ایرم هاتن ویدرم گیشتن هفدو ایرم بحثا وی که بکن انشالله امش دياربكر ام جور فايدة بكن چه دبه روها يعني شوية منطقة ميزوبوتاميا بيجن جزيرة ميزوبوتاميا نبي الجزيرة يا الجزيرة يا بله بعربي الجزيرة دي بيجن بكردي جزيرة دي بيجن يعني وك نيف جراف نصا يارم اي بله يعني جزيرة جمهورة شيء كون ما بين فرات ودجلة بله كون ما بين فرات شما فرات ودجلة جمهورة ما بين ويرا اول دم وقت يونانيان دا ميزوبوتاميا قلتنا عربانجي او قلتنا الجزيرة قلتنا وبين النهرين قلتنا هردو جي سوريانيان جي قلتيا بت نهران سورياني زمان السوريانيان دا جو صادر بسطة منطقة زعف منطقة كي منبيتة هم بقاوي اوكي منطقة هم بقاوي طبيعته من بيته هم بقاوي انسانيته ومدنيته يعني زعف مدنية شيء بنا لهاي يعني بيجن بابيل وسومر وعقاد ونظام آسوريان دنام بزعف تاريخ هم ده تي شوي وقت كوليني أركولوجيك يدكن زعف آثار عتيقة آثار كفن درد كفن أو جي نشان ده و در دور وان منطقة جي كي زعف مدنية دمنظم لها هاتيه تشكرن لها بلند بونا مدنية مثلا هجاء من تدي لهراني يونيفرسيتي يا اسلاميه مدرسه كي نظم بيا او مثلا يا كمين الويدر كي بله كان شيء او علميهم او علمي استرونومي زعف بيش فاتشيه لا اوكي لحراني بيش فاتشيه استرونومي اول لحراني صبيان هبو صبيان شو اوكي وان دينا صبيان دي في او مهمه ستيركو طاف ما مهمه او كي سياره مياره او مهم يعني جبوناوي المسترك ناصير ودرب بشكتيه يعني زعف بشكتيه هرانج بيوي مشهور بيها هم بقاوي ماتماتيك رياضيه علم دنيجي مدرسه اوكي يعني بقاوي ايرو بنافي ايرو يونيفرسيتي دي قلت بله او زعف بشكتيه شويه او كي بقيه او كي خرابه وي هنن او كي مناراوي نظام شيوي دواري جدرانوي او كانن هران او ويا او روحاجي نبي في كبر روحايا مثلا من اليساتي ادسا عفوا ادسا يونانيان غوتي ادسا بريا يونانيان نبي ريحه ريحه قلتنا عربانجي روحا قلتنا سلاك وصوانا لما ابقر وانا بله جرى قلتنا الروحه نفسها بله روحا قلتنا روح نبي روحا جي ادسا وقت اسكندر دا يونانيان هلانيستيك نبي هلانيستيك ادسا يا نبي ادن يجي اوكي روحا يا اوكي كي باجاركي منطقه كي كيفن يعني باجاركي كي مدنيه كيفن اما روايه دا وقت حضرت ابراهيم عليه السلام لها اكبيان نبي اور روحا يعني اور شهر اوري دا كو شهر اوكبيه نمرود حضرت ابراهيم ابابيه و ده هذا اوكبيه حضرت ابراهيم كو وقت حضرت ابراهيم پیغمبرتی هاتیه رسالت هاتیه حضرت ابراهيم جوانا نمرود اوكريه او بوتان شکاندیه سنمان شکاندیه بله از بوناوی کو سنمان کوشکاندیه وی قرار دانه و ویژنا آگری دا آگری ده بشوتنن من جنق چیکرنه من جنقی دا جی آگر کم کرنه زب آگر کم کرنه که نمرود وی با ویژا آگری او چاوشیش خواهی پیغمبر خوده رسالت جراحاتیه حضرت ابراهیم را دبن محافظه خوده دایه که خوده یکی محافظه بکه کسی که کار ریراتش بکه
yani kesepeynik ne kare kesepeynik kare tişteki ki zaman abici Hazreti İbrahim ko abitine agire kun berdan ve selama gotiye agire ra kun berdan ve selama yani jera evbe Selamet be. selamet be selamet o behenik be yani sar be evne agire xwe sar be gotiye kun berdan ve selamen ev çavji bina evkeki hem av biye hem evkiye hişinayi biye Hazreti Leyni herine nava derdori agir heye ama navayı da agirtine tevbiye hişinayi tevbiye avu darober evçe mucize ki khud evki Hazreti İbrahim ey Hazreti Peygamber Hazreti Hudiye eva evkiye Hazreti İbrahim خلاص biye uçak İcaca derketiye çüye evki Kenani Le disa juwengiz mesela Nemrut disana imani. bel disana imani Disa jide beje yani rabette hakikaten beje kavvete yani. Anat ki na imana ama meşan musallat ve meşanlar dımret Bele. saltanatı ve evki ve tevhirabd ve kasra ve evki ve khirabd ve yani hakimiyete ve khirabd ve ruha vandaran kebe desti evki kidene kraliyete kidene beli Ejem tabaske tego meş kermeşle peyda dibin rad de şey tamaşavanı med başçe ve meş kebe mejivit pozidat kebe mejivi جوه وظافز sürekli rahatsız seri xol ardet xol çakuca seri xol kuje Ejem tabi Hazreti İbrahim ko şikaftawiş mesela vedere am vedere bin şikafta Hazreti İbrahim vedere vakbejin ciye ko Hazreti Eyüp metfune bele gora ve kabristana vici vedere ya lahaz livan منطقan da zat peygamber derketiye yani tibi Halebi civan deran bigri hatta Halebi van deran Halebi bigri Hamsi hatta Kudsi van deran hatta Mekke mükerreme Medine münevvere hatta Mekke mükerreme peygamber zafil yani hem de havşa Mekke mükerreme dibijin iski hafte hep peygamber evkivane ya metfeni van kabri van Ecem tabi ame bahsa ve ekici bikin naha yani Hazreti İbrahim ko am dibijin pişti Adem bave medudiyor ya bele Hazreti Eyüp Hazreti Nuh Hazreti İbrahim mesela afu Hazreti Nuh Hazreti İbrahim haberate Eğer herhalde dereka hakikaten stratejik dereka hakikaten mühime megom Mezopotamya'ya eğer çok mühime çima malumatına verir ki yine mister evki Dicle Fırat'ı bele Dicle Fırat o Nil bele her şeyde evki Rojulata Navinda zaf mıntıkı mühim evet çünkü eva yani Mezopotamya yani evet hem Mezopotamya hem Nil ma beyna Nil o Mezopotamya hem Mezopotamya hem Nil bele her şey çe evki mehdi medeniyeti ya bele medeniyet jüver aglab radiye ecbunavi mühimme hem beşik dibejim beşik yani mehd derguşa medeniyete kevne derguşa dünyayı kevne eski dünya kod bejim Türkiye dünya kevne derguşa dünyayı kevne elvan deran ruhayjim devi derguşa dünyayı kevne bajareki mıntıkaki hem tarihi hem zameme hem ser reya ticaretiye hem ser reya seyahatiye hem ser reya hicaziye hacciye hem ser reya ma beyne Bagdad ve Şamiye Hecem eme bahsa kese mühim ki mesela Selahattin Eyyubi ko hatiye ziyareta wî kiriye hayatı Harrani heye hayat Harrani hayat bin Kays el Harrani el Harrani ya turbavi heyeci heye eme bahsa wan bikin ko Kure Mevlana Khalid el Vederiye belki hayat gerek tamaşavanı mecliyetine be eme bahsa kese mühim kesen ko aşka Muhammed Mustafa dili wan da biye eme bahsa wan kesa bikin sam ilahiye ke bedine belki Muzaffer Jiratiye ya Belki mizafet bkhirati serçavarati Katraka mikrofona kan dengete bizin Katraka mikrofona btara haber de zeroja khuyana ki Tafsa qazaya kawsa bchik dar bask alhamdulillah bashi shikrish qadera laz bash ma mustaqbali wasaqban تماشواني مساوبه ان شاء الله الحمد لله مباشر دنيا وصايه بلي والله امتحانات تشتيكو مر نزان البيشا مروانا مر نزان امتحان وقت تقول بلي امتحان امنا وصدقنا ودرباس به ان شاء الله ان شاء الله بس سرچاوي مراتي زاد درباسي بشترا ان شاء الله
ابي كوديان بون ازو تبرا و دفع اتفاق بلاي ان شاء الله ان شاء الله برا صبر ان شاء الله سرچاوم کی دست بتکن کما میراش ونه گلو دکا کرم که براک عزیزنا Osman sorbu burana sade gülle topana füşenge kafir diyer bina koze darana denge tayarın hasın avkati avrana aramı Muhammed Ali Şah-ı Merdan تماشاوان نجا ایران بحثا کسین مهم صحابه و اولیا و جوک شام و بغدا وقت ترباسوکا که دناوان ده معلومه مزوپوتامیا جی مهمه درکه جی قدیمه جی جبروی اوای جی گلک صحابه اولیا ذات مهم جی لوی داره دناوی آخا پیروز دامتفونن یک جوان مگو حضرتی ابراهیم علیه السلام و هر وها حضرتی ایوب علیه السلام بین براخوه کو او تیمسالا صبره ای پیغمبر جمع بحثا انك ذاتن کو از بور حرانيان ده حراني عشيرة قيستين اغلب اوكوينه يعني زريتاوينه يعني زريتاويته حياة حراني جي ضعف اوكي نظم بيه ضعف وليكي نظم بيه ده تاريخي ده الطبقات ده كتابان ده مثلا اي مولانا جامي ده نفحات الانس به كتابي دين ده ضعف حياته بدا اوكي قاهره مصري وندرن حتى حجازي دست اوكي دابو صلاح الدين جي نبي ضعف ساكر بو صلاح الدين دجرتي جبونا زيارتي دجرتي جبونا زيارتي حراني او شو اول دا بيشيا ويدا كو خاج پرستان او که سفر خاج پرستان در دست بکر خاج پرستان هاتنا کتنا نوار چیکر وقتی که زنگیان رابو او چه زنگی جی شخص صلاح الدین آپیس صلاح الدین بابی صلاح الدین جی به راب بله یک جوان نورالدین زنگی کل بدر جی گلک برهمی نویه هنه داره نورالدین زنگی ده آپی عماد الدین زنگی بله عماد الدین زنگی شخص جعود ده هم اسد الدین شرکوخ آپی صلاح الدین هم بابی و نجم الدین ایوب هر دو جی دابو روحایش بله ده دست نجم الدین ایوب دابو جبونا ایوبیان جی منطقه کی باجر کی زم مهم بو زم گرنگ بو روحای مفيد خوجا مثلا يعني حياة حراني جي يعني اوكي تيكليا وان بحياة حراني درجة ضعف بو شو ما وصل صلاح الدين ايوبي يعني شو قصته شكريا هاتيه با حياة بين قيس اوكي نظم بيا شو اوكي ده يعني عالمه كي دوار بيداجي اوكي مهمة يعني حياة حراني مهمة من قبيوي اوكي ويجي ضعف تيغوتن حتى لسر قبروي اوكي اصلي كتابي اصلي في هي قبروي الكودري الحرانيه نبي حرانيه ده نبي حرانيه حياة حرانيه ده ما ده جدي معلومه طريقه جي بربلاف دو مثلا طريقه جي بربلاف بون انا طريقه شاغن طريقه يعني وقت بجن خليفه
بله مثلا یک جوان مولانا خالده مثلا مولانا خالد حقیقتا مهمه ذاتکی مهمه بله. اوجا کوریویل ودره مولانا خالد مولانا خالد کیه جا کوریویل کیه چه کسایته که مزلی ویل جا کار مولانا خالد يعني ما بين او كده بغداد والشامي ده وما بين هم بغداد ما بين هي قبروي تربوي الشامية بله الشامية او كي محلات كردانة طاقة كردانة اجا مولانا خالد كو خاتيه لها مولانا خالد هم كوريوي لها وفات كريه كوريوي جوامية هجام از دولت شکی بجن دبي سال انداويه هجام مثلا ها انك طريقة هنا يعني بجن مثلا هناك طريقة اللي عضيمان هنا بله. من طريقتكم معنا افشاخ النقش بله حتى مولانا خالد. رحمه لك نجم الدين اربقانجي قرداية طريقة مولانا خالد انا بيجي بيجن يعني هجام طبيعي ام بحصا اوقات ذاتك مهم دكن جا كوريوي كوريوي بله. بدري كوريوي احمد شهاب الدين وفاتك اجا شتيك وفاته خد اولي داية نفسه اوه معلومه مزگفتا ام دویژن اولو جامی یا مزگفتا مزن بله حرانه دنوا حاشیه میدان حاشیه اوکه سمتک محله که دنوا محله دا مزگفتا که طبعا بره سیناگوگ بیه دورا بیه کنیسه و فلان بیوان دما ام بیژن د زنگیان دا مثلا نورالدین زنگی اما نورالدین زنگی مثلا بخوا مثلا چه کریه و کریه وک مزگفتی وی مزن ادنان دا دستی خو ندانه ادنان جاء كان هشتنا المسيحية أنا جفلان رأيون هشتنا بله يعني أوشا يعني كو كتنا مثلا أغلب إيوان شهران بالصلحي ستاندنا أبيجي خش فلسطين درخستان أما لفي درجي دعوان درجي هم مسيحي بيجن هن في الله هبون هم جهوجي هبون بله هم في الله هبون هم جهوجي هبون أما مزقفت بيجن مسجد الكبير تركان يدمجن اولو جامي بله عيني معنى عيني بله جا اوان عود يان دير بونا يان معبد تشتكي دني بونا اما عود وقت خصنا ديرجي مثلا وقت مسيحيه دا خريستيانتي وقت يكون مسيحيتي بلوبيا او كمعبد رومانيان هبنا ويجي خصنا دير صا مزگفتا مزن یا حتى ان مزگفتا ايا صوفيا بله آیا صوفیا چه بود؟ دیری ان مزن ای بیزانتیان آیا صوفیا بود ای روما بله جوستینیان بله چه کرد بود؟ فاتح سلطان محمد خان اوی پشتی فتحی جبونا سنبولا فتحی اوی معبدی خسته مزگفت روژا سیشمه بو روژا اینجی مجا اینجی کرن بله لها جی یعنی جوی داری بگری مثلا هکاری بله اول معبد کی دنی هبیلوی باشه خصنی مزگفت نازن هکاری کو هکاری مسلمان بیه yani دست مسلمانان da ev vedere نخوشینن ین چرما پر زیدنه نخوشینه که اوسا دکه نخوشینه که گران دکه tabi حسا حضرت عیسی جکریه tam dema حضرت عیسی ایدی مریا جراتکه حسابی کریه زلامه خورج عسکری خورد بشه هرن که حضرت عیسی جرابشن بجن قرال غازی وتکه براوره vedere من باش بکه برا سر مبخینه عیسی فوتوغرافی وی سر مندیله که سر کاغذی که چه کج مرابینه از ویجی هم لیبنر مزل سر چاوه خود وقت بجن وجودا خود بدن خود بک از باش بم دشینه ناوی وی هنانه یه رسام هنان دشینه ویدری حضرت عیسی داتینه برخواه راتکه مندیله خو لید نره و چید که مندیلک چید که کرم که حال مسئله و قراجی سر چاوه خود خه حکمت خوده وزانه که حضرت عیسی مریا رات کر نوسا هر دری باشته به کوسا به پودپرست رومای وینگه هنان باوریا خو حضرت عیسی تینه سدام اویه که دبه جماعت مندیلک اوسا قدر و قیمت چی هه خا آوه بیره که لوی بیره خه صورت حضرت عیسی دکه نوای آوه و بیره و مزگفتا مزن و مزگفتا اولو جامعه مجرد بجن لورفه و مزگفت جید و آوه دا الكبير معنوي او مقدسه بقى يوناني اول اقول ده او كان ديران ده در دور ديران ده او ها هبو دقول انا اشتا احنا لها جد بيجن باوي روايته او كي حضرت عيسى
سیاوی کتیه سر بله. کری هاتیه خویاندن اوان مثلا استانبول عفوا أي سلطان جهة يا راس بله بله لأي پیغمبر جهة مثلا في مقام مشرف لهودا جي بله آبا بله. كوساي جي بله. جزامي راتي باش تيغوتن بله. هجان ما مسابقات أخو مدوام بكن هناك كسايات الشخصيات مهم جي هنا اللي أورفاي yani ende bejin abi teberrük. آبي تبرك حتى بيجن بي آبي تباركه Evet, نسا evet, teberrük. ساعة تزوج مسابقات أخو بيجن كا ما مستوى قلت بارا نخوان ان شاء الله قلت بارا بخوين اللي بالي ام كوما مرة بهورا دويات بكن بهورا بخوين أجل تشتكي بيجم من أم الزمان بينا بيج حيل زي بيجم تمسكنا أم بهدورة جانا أذكر مزافر وانا بهدورة تشن يا دبيجي استنا استكن فلان بيبان دبيجي قل دبارة اختي قلت جي قل دبارة هركز ينافك حقا استنا لقى قال خوشة إلهي قال خوشة رسولي خدا دل عاشقي ويا زودا محمد رسولي خدا دل عاشقي ويا زودا قل كم نبارة وزاود مدينة دا قل دبارة قل كم نبارة وزاود مدينة دا قل دبارة روضا شirin çıkmaz قل دبارة Gul dubare ay ay gul dubare Le sermeda gul dubare Gambere Medine da gul dibare Ravzan şirin çıkmaz başşece azmana nurlu beşe Ravzan şirin çıkmaz başşece azmana nurlu beşe Dilbek çaren serim gece Medine da gul dubare Dilbek çaren serim gece Medine دردي لسان خاهلين المدينة دا قل دبارة Ravzan şirin çıkmaz başşece azmana nurlu beşe Ravzan şirin çıkmaz başşece azmana nurlu beşe Dilbek çare serim gece Medine da gul dibare Dilbek çare serim gece Medine da gul dibare Gul de Medine da gul dibare Gul dubare ay ay gul dubare Le sermeda gul dubare ساعتا وخوش قل دبارة يا راس شي هم قل دبارة هم رحمت دبارة دوي مهيدا معلومة ما هكا بخير وبركته ما هكا كوصا وقت ما باراني كوصا تنسر مرواده تمر بصا شلد بوصا هر در شو مش بو فيك عملي محمية هر تشتي خواه في عمري خواه وفان صلاة تفك جبو آخرته جبو جنته هيفيدكم كودعايك حقا مهم از هر تمناج بکارتینم دعاش از بارش و مزنتر جتنه رب عالم جمروا راضی به هک راضی به هر تش صافی به هجای من معلومه ما بحثا هنك شخصیت مهم مکر یا ذاتك هي ذاتك بصح هلبستوانه هلبستکاره نابی بله. کو او مسئله کو يجلك مهم جي هي بله. کو هلبستك او هي کو جلك جورانج من بحثا من بدرم هلبستا ويجي خوانده بله کو او حسکریه پیغمبر مبیه بله بله نابی شاعرکی نویسکارکی لرحای بیه لورفای بیه بله خلق روح خلق روحه بله انسانی که چا بیه ذاتی که چا بیه مگو حسکریه پیغمبر بیه عشق پیغمبر هم عالم بیه بيه هم شاعر بيه زعما مشهور بيه الاسطنبول بيجي بيه او كي تحفة الحرمين هي كتبي تحفة الحرمين يعني كو شوية حجي هاتية
يعني السر حرمين يعني مكة مكرمة هردو يعني دحب حرم باوع بالزمان العربي دحب حرم يعني معنوي حرمين جبنا بي تعرفت الحرمين هم شعرك يلبستك او كيكي كتبك او ها شكله زعم مشهور بيه زعم بلو بيه في كتاب يعني جبنا بي نبي هم شعري بيه هم اكيد السر ادبياتي هم السر ادبياتي هم وباوي بتعرفت الحرمين زعم مشهور بيه هجام که به ادبینه از چیروکاویج امبیشن چطبه چیروکاویج حقیقتا مهمه که دخوازه که اوجی هر پیغمبر ما زیارت که هر حجی لفیدر معلومه تیدی در باسو که کروانه یعنی بغداد دچن مکه یعنی سر شام دچن مکه مدینه اوجی دل کریه طبی جی استانبول کروانتن اوجی تفل کروانه دبه بوی هیجان بوی کلجان نیزی که مکه دبن روضة متطهرة مدبجن مدينة منور دبن وصا بهيجان طب بردست شوقية طب كسين مهم وعالم مهم جهاتنا بوان رانا وصا قومتاني عثماني جي بوان رانا دوي در طبي معلومة رياح حجي بكرفانة بمهاد در باسي دوي جانا دوستن بينا خود دن او شوق خو بگين المدينة لوي دري وصا قومتانا بچك بيخو صا دريش كده بيخوش دريجي قبرها پیغمبر متكه بله طبعا اوجي يعني جبي حالي اخو دريج كه نابيل ودري هلبسك جراد نفسينه سكن تركيا دبتن كوي محبوب هدادر بو نظرگاه الهيدر مقام مصطفادر بو وجه امان افدر مقام پیغمبر ما دوی نظر جواد ویت خوجه بپارزی افچی به حرمتیا کو لیت کی وصا هلبسك وصاد نفسينه بله در باست بن بردست شباب ادبيه بك طبي بأدب يعني دبجة بله بأدبية بك تركه بأدبية بك ساعات خوش دولة در باست دبن دشن هجاز او كده دشن جامعه لدنر او هر نيد مدينه نيزك بونه بله tam دشن مجا شبكه آزانده ده پیش مجا شبكه اوان هلبستن ген نابید خوینن مؤذن فلان بوان نابید بوه هیجان کسی را جنه گوتی حیا و هنگه بله دچه مؤذن دگرد بجای که تبیناتش کدری این کر هر کس هلبست اوی خوینه دنا بوه هیجان نداد دبجه و هلبست مش کی نویسان دی ام نزانن لی پیغمبر مکتی خونامه جمره گوتیه بله جمره گوتیه دوی اون و هلبست یکی کو حسرت آمنه دشوت اوتی هلبست اوی پیشت مجا ام بجن آزان شریف بخوینن حقاس یکی بجن عاشق پیغمبر مبیل و داری تابی جخوا چه پیشت بانگه دخونن پیشت بانگه دخوینن تابی بله سا چیرو که گل که خوشی هیه مزلی وی گورا وی از بان استانبول نه سایه بله بله استانبول بله لوی داره تی حیات هلبست خوشی لی استانبول به پادشاه راه و هاد نفسینه ذاتی که مهمه تحقیق که پادشاه سلطان لی لوی داره ذاتی که کردچی هیه بله نه سایه جمن کو او ارتاویزاده حافظ محمد سلیم جی هیه خرطاوی خلقی بوزوانه کردوینه او کیوانن بگیوانن بله yani میریوانن وقتی که مولانا خالد هاتیه و داری چون مولانا خالد مثلا کو جیان دیگری خلیفه جی تعیین تکرار بله yani محمد سلیم خرطاوی جی تكلم طريقة مولانا خالد محمد سليم خرطاوي بله فمولانا خالد كرده اوجي عشيرة جافية بله بيشا ميكايلانه مولانا خالد شو مشهورة بيشا خالدية دي نقشبنديتية ده مولانا خالد شكرية شو طريقة تاوي ده عراقي بمنطقة عراقي بمنطقة بلاد الشامي لهرم كردستان داش خو تف بلاوية خالدي بله جسيد طه بجرى خالدي جزيري بجرى إدنى بجرى تف خالدي نشخو من القبرص يجي ديتا القبرص يجي بله مريد الشيخ ناظم بله حتى اسطنبول وان بالقان وان درن خالدتي بلاوية لروح يجي جبونا تمثيل خالدتي مولا خالد خلافتي دايا محمد سليم حافظ خرطاوي زاده يعني مالبات خرطاوي انت خرطاوي مالبات كي الدنوا كردان ده مشهور لها يعني خليفتي دانوي خليفتي دايا مولانا خالد مولانا خالد بخداي او خليفه مولانا خالد بخاي لها خاطر زاده او كي يجي تربا يجي مزقف دباغ خانه يعني ليسكي لها يوجي دباغ خانه او كي دباغ مزقف الدباغ هم
تانشتا مزگفت دباغنا تربوی هي تربوی يعني اوكي خصوصيه هي تربوي هي وقت عثمانيان داهم چه کرنا پاشی و تعمیر کرنا وقت السلطان عبد العزيز ودايه تعمیر کرن شي السرة برهمة والبيخوا هشتنا هيجا مثلا كتير وان هبيه مدرسه وان هبيه لها اي خرطوي زاده مالبات كلها خرطويا مشهوره هيجي خرطويا لها هنن هيجي مدرسه وان جي هنا لبوزو هيجي مدرسه وان زوار هنا هيجي هي خرطويا لها جي هي يعني لها جي اوقات موقات احنا حتى مبعوث فيها نظام ده مبعوث في در كتبه برلمانتو ده مبعوث في در كتبه اول ما تجي نزلنا او مولانا خالد خليفه مولانا خالد محمد سليم افندي هيجي مز تشكي مرات كنا مثلا بعصا علامات كان بعصا امكسيكو حقا مهم جرينج رولا وانجي قالك مهم هم دوار سياسته ده هم جي دوار مثلا علمي ده بشكتنه ده نفساندنه ده علماء او زعف جيبنا متصوفين دمزل يعني بالتكفيه وزوايا خو زاويه دخو درگاه دخو مشغولين عرف روحا وبمدرسه دمزن هنا مثلا اول مدرسه احمد باشا دايا تشيكرن ابي مزگفتی کو دايا تشيكرن وقت سلطان احمد سيامين دا تشيكرن ابي مزگفت رضوان يد بيجن ناوي گوهرتن اشارت بجن رضوانيه يا رضوان باشا رضوان حرف ضاد بخصوص حرف اي عربانه عربان دا اغلب ضاد را گوتنا ذات قسمه کی جی گوتنا دات مثلا كرت دبيجن ضياء الدين دبيجن بله اذن يجي دبين ضياء الدين ويا عيني كلمه حرفتين بله جي حرف ضادته جبنا في رضوانيه يا اصلي اما رضوانيه جي تقولن زماني وانا تسربي سربي حرفين اللغات وجوان زحمته يعني بله هجم جبنا في عربيه راد دبيجن لغه الضاد حتى الحديث كده بله لغته ضادية عربي بله يعني لغته زمان عربي راجي زمان عربي نوفي زمان عربي يكشي لغته ضادية يعني زمان ضادي جبنا چه حرف ضادي دنگ ضادي هما اي عربانه دي غير عربان ده افتنه بله جبنا من لغه ضادي دبيجن يعني زمان ضادي دبيجن بله افجي زعف زحمه جبنا اي دنيا بله ضاب نسا دبيجن اصلي رضايا رضا دبيجن عيني بس اوكي فوناتيكا كخوش يعني اند دبيجن ضرر دبيجن مثلا هجم ازفيت خوازم هيجي فم يا راجل از مراقشت كنظام تثبيتام راس مثلا انا بحصا كسي وصام مهم دكن مثلا وك حياة بن قيس الحراني مثلا كوري مولانا خالد هكذا مثلا الشيخ مسعود هي مثلا ما بحثوي بكن زاويوي هي مثلا زاويوي ارطاوي زاده حافظ محمد سليم مثلا ما كسي وصا مهم ما كسي وصا حقا رولا وانجي جرينج دوها متصوفن خودي اهل علماء عم بجن بله رولا مدرسه انا يابان كسي وصا مهم دبيدر وصا زيدنه تكه لفاندران تدل اسطنبول جي هنا اما لفاندر وصا بچوچيك هاو قوس كس مثلا بربلا بونه لفاندران چه بو مدرسه تکیه تنشته هبو شو بشتي خالدی تیکورابو يعني تكه امجرد بجن هم مثلا خان تده هي يعني جي كتبخانه جي مثلا تده هي هم يعني هم هي مثلا شيخه هي هم شيخه هم ختمان چتکه هم حلقه چتکه اي طريقته چتکه بله هم چند مدرسه ده درس علمي ديده هم دري كده طريقته خو مثلا مش تكه خو بربلاف دكه بله هم شي درس علمي ديده بله هم علماء يا عالمه هم جي شيخه مثلا يك جوان مولانا خالد ابجي شيخ مسعود مثلا شيخ مسعود اي خرطوي زاده جي وصانه ادنجي اغلب الروحاي يجي وصاب الروحاي تنشتهفو دناوه هفدن دابو يعني مدرسه وتكيا دناوه هفدن دابو هم علمي فعالية علمية شيء تكرانها فعالية طريقة التصوفية شيء تكرانها مثلا الباجارته هجين باجارته البليس تجي وصايخي البليس تجي خد بني وصابه يعني هم مدرسة هم تكد نواه هفدودانا يعني نواه هفدن دابو أوجي طبيع علماء جهي نابو لإسطنبول واندران ده
باجار دمازنده اغلب جهی بون اما باجار ایوان ده yani بخصوصی لهرم کردستان tanıştı hevdun nava hevdin davu ya ne tanıştı nava hevdin davu mesela avantaj ve dezavantajı ve çava yani tamam mesela tekke و medrese nava hevdu da hem ilim belavdı be hem ev kesin ko ilim bra mecbur be dinamizmeki nazın çetke ko ilm ve tasavvuf bebeyek hevdin bigrin او قوتك زعم nazın çetke yani kuvveteka nüfus işi şetke nüfus işi çetke o çakı mesela Seyyid Ubeydullah Çan derken Jvi avi derken nüfusa kadar ki nüfus avi kıve hem medresevi hem tek yol bu müridi bir gerek problem evet yani fazla hazar zaftır mevkivi bu yani vak orduya ki bun yani bel orduya ki bu hatta ko dici İran'ı kıyam kir dici İran'ı kıyam kir bele serildane ki çekir dici İran'ı miski biz hazara mevkivi bu müridi bir kom bu bele هجام امنها الفيدرين لفي جامير ام بيجن رضواني ام بيجن رضواني ام بيجن رضوان باشا هر چی به رضوان يدنا نبي پاشای احمد پاشایا يعني ام يعني مزگتی کو چکری نبی احمد پاشایا احمد پاشا چکری اجرته گوتن کو يعني تصرف الهابيه وقت سلطان احمد السيمين ده بله اجرته گوتن کو رضوانيه ام به مدرسه دانه بله اما لپشت ما عمل کلکامه ذات کی دیجه اجرته گوتن کو بولونتو hoca ev daviye de vakti cumhuriyeti da Mehmet Buluntu Hoca'ya nasıl? Mehmet Buluntu Hoca ev Kürt bu aslında ev keki mazlum bu alime ki zam mazlum bu talebi vizafe bu Tegodi dama ki de yani 607 da vefat kiriye 1967 nasıl? Bele hatta vakti bediع zaman da hem deme hev buna bele hem deme hev buna vakti bediع zaman da ev ki اللي ها وقت بدأ الزمن له وفات كريه وجه لها بيه بدأ الزمن جو وفات طويل لها شيء بله لها شو لها دفن كرين لها درجة هيدا خليل الرحمن دبيجن يجي درجة هوي جيوي هي شو بله هي جيوي كو عول اللي دفن كرنا مدفن هوي العول هي اللي هي اللي مفيد خوجام از أضفر ده بهنوكك بدمي جورا وديار الكدرة يا بدأ الزمان لسروي مقالة كني صاندبو از ويجي بيجي مصانكو اوقات جهات بدي الزمان كل هو فتك لها دبشير دمه باشي افشار حكومه عسكريه بو بله ويدار دخلي بله ويدار دخل اولاد دبنا افيوني بالطياره دبنا افيوني جو افيوني دبنا اسبارتا الاسبارتا غورستان كي اسبارتا شهر اسبارتا هذا بله لوي دبشير يعني وثيقه حتى لو مديت بله يعني اي وثيقه رسمي امنيته حتى بالتوقيع وان امضاء وان هي دبيجن معاني حتى ابا بالطياره حتى سبورتاي اي شيء افيون معاني سبورتاي اجا كو وقت الدفن دكن بامضاء وان افجي شاهدن لها هاتي دفن كرن دبيجن پشتوی ایدم نزانن یعنی دگورستان سپارتای چان کرن پشتوی وهلدان جسداوی برنه آویتنه بحری آن لویهشتن یعنی برنه جیه کی دنه اموی نزانن بله اما لوی گورستانی دفن کربون بله سپارتای هجه من امی صحبت خود دوام بکن طبی دهنک کسی مهم جهنه اورفای مثلا زیکی نیف ساعت 40 دقیقه وانا ما مثلا عثمان عونی هي مثلا عثمان عونی قادرتی لا بلا فکریه ضعف شيخ عبد الرحمن خالص الطالبانية شيخ عبد الرحمن خالص الطالباني بيش دنبا قادرية تيدا بيش خالصيتية تشكرية هم دم مولانا خالد وشي هم دم مولانا خالد وقت مولانا خالد اوجيجية اوكي سليمانية در كركوكي يعني اوكي ويل كركوكي بيه جند الطالبان هي اصلا وان زنجنانه بله عشيرة زنجنة هي كردان جريدة جلال طلبانية هي قيا كالكيوي مزنه كالكي مزنه بله كالكيوي مزنه اوزان مشهور بيه كتابي ويجي زعفانه حتى من قبي شيخ عبد القادر الجيلاني هي باتشوت الاسرار اوي ترجمه تركيه كريه واو اوي اول ترجمه تركيه كريه شيخ عبد الرحمن خالص الطلباني عثمان ده بيشا قادريتي في خالصيتي قوتنا قادری خالصی گفتنه یعنی جمعنا چه عبدالرحمن خالص طالبانی اوی بشه چه کریه چون
نقشبندی خالدی دبیجن جبورا که مولانا خالد بشا خالدی تیه چه کریه ای عبدالرحمن خالص طالبانی جی بشا خالصی تیه چه کریه جبونا قادری تیه لوان درون زعب بلاو بیه بله لروه حتی لإسطنبول جي صاحبون بله لإسطنبول جي زعب بلاوية بارشي داويوي دا إجا خليفة وي عثمان دادا أفندي أو لها هاتيه بشاركين خلق لها بيا روحاوية أو جي لها طريقتها بلاف كريا طريقتها خالصتي بلاف كريا بله أو كي قبري هم نسكي لها يعني تنشتا رضوانية يا بله يعني أو كي هم كتبي حتى ديانة تشتري رئيسي سليمان أو كابو أتش أبو أو جبي طريقته يعني حتى أم بيجن أو شعب كرتلار وادسي Polat bu. أو عائلة بله. شاش بله أو عائلة تب جوانتي طريقة وانتي طريقة خالصتيتين بابي وان قالي وان أبي وان شيخ بون بله أو جبي طريقته مفيد خوجم به هر تمن بحث طريقة تكر يا بله. كسي كي وصا ذاتك كي وصا نبغريداي طريقة الأورفايتنا طريقة علم دبا هيفبون مثلا دبيجن بلونتو حجاب بلونتو هم أهل الطريقة هم أهل علمك مازن والطالبي وزعم فقيه دوي زعبي علماء مازن أو كويدا دستويدا ضعف دركتن والباشي كان حد مفتي ونظام إمام مشهور وعزيز مشهور طلبي بلونتو حجابون بله هجه من صحبتا ما قال خوش أمل فدري الصحابة أم بيجن كسي مهم ين الأورفا أم نقطة دينا بله أم بيجي ده كفر با من صحبتا خواه يا لديار بكر كوب سيو دحب صحابة لديار بكرن أو سيو دحب صحابة هاتنا چاوای هاتنا ويدري روشكا چاوا ده هاتنا ويدري چاوا دناف مزگبتا كده نزيكي 20 دحب 23 حب صحابة مدفون أم بحثوان يكان جي بكن أما ميلاهية كم ليگو داري بكن كما من ميراج دكا كلام كم براك عزيزنا
نسین قلب خورم هر صورت جسر خورم کلام خدای خورم هر صورت جسر خورم کلام خدای خورم کلام خدای خورم درمان تویی چاره تویی درمان تویی چاره تویی شفا تویی تویی قرآن شفا تویی تویی قرآن کتاب من رهبر من قانون خدایا قرآن کتاب من رهبر من قانون خدایا قرآن 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 امر رحمان گشته دایا کلام خدایا قرآن 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 امر رحمان گشته دایا کلام خدایا قرآن قرآن درمان تویی چاره تویی درمان تویی چاره تویی شفا تویی تویی قرآن شفا تویی تویی قرآن شفا تویی تویی قرآن ساعتات خوش براك حافظ مالتا آوابه حافظ كو ازوارم كاريتي جنسا تهاري دعوت ليتي tabi normale herkes ko meheka xolvedere dedin ji herkes ira gotiye ez verim ceketiye rewşeka zahmeti serçavên seslerim rahatı iro hama tamam malata avabe hafız dest xoşiya detkim teherebi tamaşavan necab sohbeta xwe devam dikin birakê hafız me wî şande ev canê bahsa Diyarbekir bikin 37 sahabeyên wisa hêja li Diyarbekir'a me hene em Diyarbekir'e em dibêjin dema ku dibêjin Diyarbekir em dibêjin şer û pevçûn heyrana ne şer û pevçûn wê deretine kewerin nav zikakên Diyarbekir kan bigerin ew kesên ku merak dikin ew kesê ku dengên diçawan li Konyê li Anqerê li bajarên meyên dinê dervayê Tirkiye kewerin Diyarbekir bibînin evan sahabeyên mühim van kesên şexsiyetên mühim hewqas qedr û qîmeta wan hebe divê lê em Diyarbekir çawan nazanin باجار شرف نانا حیرا والله باجار شرف چونه تنه لی استانبول کسی که کدر که و دروا 135 دبه کو د ترافیک دا جیانا خوش دست بده اوینا نمه گوتیه آشکاره کرن ونا گوتی کسی که کو در که و ترافیک استانبول 135 دبه کو جیانا خوش دست ده حقوق احتمال کمازن ترافیک دا کومرف جیانا خوش دست ده لی دیاربکر چوه دیاربکر 195 كومرف دناف حضور دا بيجي باجارك وسع به بحث صحابين كسي مهم بيخبرين كو لديار بكر ما بحث وان جي كان جي بكن هجي من
معروفه خلاص كر بله. بري خو بدن ديار بكر حق الصحابه بعد تيجو سي ودحب الصحابه تثبيت كري جيون تثبيت كري متقاينه كدن دا ديتا چابكانيه كدن دا نزيك 507 ودحب الصحابه عندكن طبعا بله. انا جي واري وان هي نتثبيت كرينا ليكو حتى تثبيت كرين سي ودحب صحابانا مثلا پیغمبر جي انا مينك از بيجن زلك پیغمبر تبيجن بله الیسا پیغمبر هارون آصافی پیغمبر حلاق پیغمبر هاروت پیغمبر انوش بی شید پیغمبر مثلا مقام وان يعني مكان اون جيكو مدفونه تبيجن على الروايه هلا. بروايه تبيجن صالح مفيد خوجا بس خوازه فيهم حق الصحابه هاتنا چه حق الصحابه ديك جي دا چو هاتنا دفن كرني خيره چه مساله هاتنا بدره هاتنا ديار بكر يامه شهسدو 37 ميلادية دا مسلمان أول وقت حضرت بكر دا سفر عراقي كربون وسفر بلاد الشامي كربون بله وقت حضرت عمر دا أو دوام كر أو دوام كر خاطر حتى ديار بكري وان درا بله يعني ده ما حضرت ابو بكر ده يعني حضرت عمر دا ده ما حضرت عمر ده بله حتى ديار بكر بالليسي وان درن در ديار بكر أو جار ديار بكر يجي نوا باجار نبي آميدة بله آميدة نبي يعني نوا سوره بخواه نبا سوري وآميدة آميده نوا بله أو نبي كي كذنة يا جي يونانيان تي يا جي سوريانيان تي بله مختلفة أو كي روايته بله بهر دو ناف شو أول لوي سورياني أرمني زعمون أو كي ديار بكر حال رومي جي هبل بله ديار بكر باجاري كي مزم بو جاني المسكول در دور السوري جي مثلا مرف لدن هيرا باجار كي مزم زعف فريا يعني بله باجاري كي زعف فريا ممنوع بردوي ديجلية كما ديجلية يعني هما او كيوي بشت او كيوي دا بشت ماردين قابي دردكيوي دردكيوي دري ماردينه دري ماردين دردكيوي هفسل باقچه هفسل وان ها در دوروی تب اوکه چمه بله. چمه دیجله جو لوی در باست و ایجال پرکی ده چفک ده شاف بله بله لوی هيا او جو مشغوله الديار بكري او شو خاطر عياض بن غنم جي لوان درانجي قماندان مسلمان بو بله عياض بن غنم قماندان ين ده ما حضرت عمر ده بو ده ما حضرت عمر او صحابيه جي او كان حب صحابيان كان حب دن او كوي دار ده عسكري ونام عسكري ودا صحابه جزعفه بونا صحابه شتي حضرت پیغمبر اغلبي وي بلاف ده بزعف جو اسلامته بلا بكر بله بلاف ده يعني مثلا بلال حبشي ده دچل شامي بجيد به ابو الدرداء الشامي بجيد به نظام يكي ده دچ قدسي وقت حضرت عمر ده قدس كذا دستي مسلمان قدسي بجيد به بله بنا مثلا سلمان فارسي داوية خودت چه قدسي القدسي وفات كان بله سلمان فارسي دچنا بصره البصره ساكن البصره وفات كان يعني مثلا حضرت علي جد داوية خودت شو كوفه يوان داره نجفه نيسكي كوفه هاته شهيد كره العراق يعني بله لوي شهيد كره حضرت امام حسين جي مدينه متكبره دركت هاته كوفه كربلاء وان داره كربلاء هاته شهيد كره دست امويان Şimdi naha Diyarbakırcı bajarı kim lazım bu mühim bu. Yani ev ki bigri işte Şam'ı Diyarbakır. وين دستي بيزنس ده De ev çok hem Diyarbakır'da hem Bedlis Van Deran Vane o derdor Hakkari Van Deran. Vakti Hazreti Ömer'de ahadname dane. بله حتى وقت حضرت پیغمبر دا مسیحیان را این وقت نجران بله مسلمان خستیه هجه من دسته بله مسلمان امان نامه احد نامه دایانا بله مفيد خوجم احد نامه دیار بکر جی عیاز بین غنم کو خستیه دسته خو نه دایا ایده اهالی و خلق دوی احد نامه امان نامه دایا ساعت خوش مفيد خوجم مالتا آوا به خود پیغمبرش راضی به بس خوشیتت کن تماشاوان نجا آزانا محمدیه عرفه کسین عرفه کسین کو روجیا خو آنها دفترن خود قبول که ان شاء الله عافیت و نوش جان